kublai pi sa shi lau satun te pi wan pe jak ni ka film mulen te ka e ka ching smo jong pi apa pi pe jak ni ka film Semua jangan ada ngomong kayak jika ini kena sama, bahun sini kena sama nak minok kendong kuah sisau kendong, long kebun kajing syah, pengop hakinu kini kiparlau cumi, long packing kata kajing, muat mau ladang nidan hendak kendong kalau nak kumai ladang kuah sisau nak long kumai kajing muat, dengan long ayat cimut hayal dia, bagi ladi ru, ngalong ngamencuang ada nasional. Along dak kumai ka jilong tentang apa yang asal along dak kumai ka jilong but nidan haso nidan jisnong long tipsi but long hakata purkol ladang ila apa sini jasor em gon sin ni syak shoy hakata lo parjol besin ni syak yo kalau shay kendo kan di parlo kita kadang ni flame em kemudian ngayo kajing seneng ngaka kon sama ke yo kita mengetahui kecil. Kecil kita happy pot kan? Nak bentar jangan nak film mulin mo? Kecil kita jangan ada kalau mbak ekibri kibalai bahan kelet nak tu, long kibri kibalai bahan ni day ban kelet. But kecil babi ada nabur, ni mak syok tu bangin yok yang kumpul kecil lep bahan kibri kibalai ada lep bahan ni tu, kibri kibalai lep bahan ni day ban. Long ni day ban shed kelai ki, ni day ban ay beda kecil ke markeliang kembaki layar apa ni, aku korban ni cinta. Apa pi pe jak ni ka film mulin boro ki ayam te pi pa pi yam ne am. Ngaruh ayam ni, bah naduk bah, yang imolin bat ipahe, macam penduk, kunci aktif pahe tu mah. Teh naduk bin penduk jasar, teh naduk nang tu long dung kami semua, bani ki kentai am, long gun ki, lalong kita pula haji enjuni ki beliau. Nilai penduk ki perlu ki bakam hi-fi, long ki balakam fit kan, long lah. Kalau kalian nak pergi ya kita balai bahaya ni, angkat tahu. Lembut, tapi nangnya cipran mah, buat kita perlu curi sawan pet buat luar sakit ya kan yang kemalin, buat yang malu ini kayak cing senang kita kata. Terima kasih.